Kapisanangan ko tinsanan tampinay ngay bayan na pang nagari papailaw ko keset na padtit housing na padti keset nga abilanak kat asidangan nagtadaw la nga sundong era din nga milakasarid man kuala man onwa talig keset daw iswangam man padalinad keset at housing gasway la bagal na padti dia nga nasidangan natadawam kalanak na dia narag jadi may ko na idua may ko palabos sa talih daw suang keset daw may ko na pasuangad housing gat sway la song kanway ko ti dia itinapad dia tinga housing gat panusig keset mati naman ko pakayad mandat pasuangan dit kesetino panusid head man ko nga milakasari pakayan la itinapad dia tu narag kapyam anak kapya ko ni keset anak kapanaw tu naragal hodilla jadi tinapad dia tu pasanong po koni na di kago jadi ambalan takad papasang lah makura-kura kapiahat tu nila ambalan takakaguhat sampaping makura-kura tu nila jadi ingkana tempinay jadi ada na pandahat negara da kayo awatan da megalente har kesetit sidangan data daw alanak nandam amilab ponen nga kada pa may patama nga balandat magihumbat housing pagihumanda housing gawago mananda poliha talih daw megalti daw naman ko wan saya tu hara di housing nga sundong gat soy na housing nga mila panda ponian jadi salamat pendahit keset kago ay saya masalah tid suai piahat housing yang penting amo katam daripada di alanak ila housing mana dapat tama nga negara agaya kapiah korobatan nga jadi iri na bahat di negara man teman kutid kapailan bena lah baham ponsikaw hinako na tempinay